Kuva mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022 ubwo Uburusiya bwatangizaga intambara kuri Ukraine, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yahise ajya mu bipimo by'abashaka kumuhirika bose, baba b'imbere mu gihugu ndetse n'abifuza kubibafashamo bose aho bari hose ku isi, cyane cyane mu burengerazuba bw'isi. Mu Burusiya no hanze yabwo hari abanyapolitike bakoranye na Vladimir Putin, ariko nyuma bakaza kugirana ibibazo bagahunga. Mu nkuru zitandukanye zanditswe n'ibinyamakuru bishyigikiwe n'abarwanya Putin, aba banyapolitike bavuze inkuru y'ibibera imbere mu Burusiya bifatwa nk'ibanga ririnzwe kurusha ayandi yose mu Burusiya bwose: ubutunzi bwa Perezida Vladimir Putin. Reka tubuvugeho. Kuva mu 1991 ibikorwa bya politike bya Vladimir Putin byatangiye kuvugwamo ruswa. Leta zunze ubumwe z'Abasoviete zari zimaze gusenyuka. Umujyi wa kabiri munini w'iki gihugu wari umaze guhindura izina. Ureka kwitwa izina wahawe n'Abasoviete Leningrad, ahubwo witwa St Petersburg. Uburusiya bwari mu bibazo bikomeye by'ubukungu. Abaturage bari bashonje. By'umwihariko muri uyu mujyi wa St Petersburg, ubuyobozi bwahise bushyiraho gahunda yihariye y'ubucuruzi. Umujyi wagurishaga umutungo kamere urimo peteroli n'amabuye y'agaciro kugira ngo ugure ibyo kurya byo guha abaturage bari bashonje. Uyu mushinga wo gushakira ibiryo abaturage washinzwe umwe mu bungiriza ba meya w'umujyi, Vladimir Putin. Uyu mugabo muto yari mu bungirije meya nyuma yo kumara ibinyacumi by'imyaka ari umutasi muri KGB. Uyu mutasi yanagaragaye muri filime mbarankuru yiswe Le Pouvoir, aho avuga mu buryo uyu mushinga yari akuriye wo kugaburira abaturage ngo wagenze neza cyane rwose, abaturage bakurwa mu nzara yari igiye kubahitana. Muri iyo filime yavugaga uburyo mu ntangiriro z'uwo mushinga ngo baguze toni 2200 z'amavuta, bagura na toni zirenga 200 z'amata y'ifu n'ibindi biribwa bitandukanye byendaga gusaranganywa abaturage ku buryo inzara rwose ngo bari bagiye kuyitera ishoti. Ikibazo nuko nyuma yo gutangaza ko ibiryo bigiye kuboneka, abaturage barategereje amezi menshi cyane, amaso ahera mu kirere, ibiryo ntibyabageraho. Amaduka bagombaga kujya gufatamo ibyo kurya by'ubuntu yarari mu busa. Abaturage bagiye mu mihanda barigaragambya basaba ubutegetsi kubaha ibisobanuro. Igitutu kibarembeje, abayobozi b'umujyi bashyizeho komite y'iperereza igizwe n'abadepite. Aba badepite basohoye raporo iteye impungenge. Serivisi yayoborwaga na Vladimir Putin yari yaragurishije umutungo kamere ufite agaciro ka $120 z'amadolari, ariko ayo madolari ntabwo yigeze agurwa ibyo kurya by'abaturage, ahubwo yaranyerejwe ajya mu mifuko y'abantu ku giti cyabo. Aba badepite basohoye raporo yasabaga ko perezida wa komite ishinzwe inozamubano mu mujyi wa St Petersburg yirukanwa. Uyu yari Vladimir Putin. Nk'ubwo wari wungirije Vladimir Putin yahise yirukanwa, Bwana Putin we nta nubwo yakurikiranywe. Byavuzwe ko yarinzwe na meya w'umujyi Anatoly Sobchak. Uyu ngo bari inshuti cyane ku buryo ahubwo yanahise anamuzamura mu ntera amugira umwungiriza we wa mbere, nimero ya 2 kuri meya. Icyo gihe bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi batangiye gusakuza mu bitangazamakuru bavuga uburyo bitumvikana ukuntu amafaranga yagombaga kugaburira abaturage yibwe. Bavuze uburyo ibi byahaye ubutumwa Vladimir Putin ko ashobora gukora ibyo ashaka byose birimo n'ubujura, ariko ntabihanirwe. Ibi ngo byatumye akomeza ibikorwa bye byo kwakira ruswa no kwigwizaho ubutunzi mu buryo bunyuranije n'amategeko. Muri icyo gihe hari umushoramari w'umuherwe witwaga Andrei Korshagin. Uyu nguyu yari mu biganiro na Vladimir Putin. Uyu mushoramari yashakaga gutangira business yo kujya kurangura fromage mu bihugu by'Uburayi akaza kuzicuruza mu Burusiya. Kugira ngo atangire ubwo bucuruzi yagombaga gusinyirwa n'umwe mu bayobozi bo hejuru b'umujyi. Yaravuze ati jyewe ubwanjye nigiriye Ismoli, ahari ibiro by'ubuyobozi bw'umujyi wa St Petersburg. Ati Putin yaranyakiriye maze musobanurira mu magambo make ibirebana n'umushinga wanjye.
ati yansubije yitonze ko ibyo bintu ari byiza cyane kandi ko nawe ubwe yarashyigikiye imishinga nk'iyo ngiyo y'ubucuruzi ishingiye ku bufatanye itangizwa n'abashoramari bakiri abajene. Ati muri icyo gihe nari nkiri umujene. Ati yansezeranije ko azansinyira inyandiko zose zikenewe, ambwira ko ngomba kujya kuvugana n'umunyamabanga we nkamuha izo nyandiko. Naramushimiye, ubundi ndahaguruka njya kureba umunyamabanga we. Umunyamabanga wa Putin yitwaga Igor Sechin. Muri make niwe wari umuyobozi w'ibiro bya bwana Putin. Uyu nguyu yabaye umukozi mwiza wa Putin ku buryo yanamujyanye ngo akomeze amukorere amaze kuba perezida. Uyu rero niwe wari ufite inshingano zo gusobanurira uyu mushoramari uburyo ibintu bikorwa aho ngaho. Andrei Korshagin yagiye kureba Sechin mu biro bye, amusobanurira ko Putin yemeye kumusinyira inyandiko zose zimwemerera gutangira kujya kurangura fromage mu Burayi. Arangije aramubaza ati izo mpapuro rero nzazizane ryari? Igor Sechin yaramusubije ati ni byiza cyane. Arangije afata agapapuro yandikaho amagambo agahereza Andrei Korshagin. Aramubwira ati genda uzane izo mpapuro unuzuze ibyanditse kuri ako gapapuro. Kuri urwo rupapuro hari handitseho ngo $10,000 by'amadolari. Uyu mushoramari avuga ko icyo gihe yari akiri muto afite amaraso ashyushye ku buryo nta bintu byinshi byamuteraga ubwoba. Yahise abaza Sechin ati koko murashaka ko nzana $10,000 by'amadolari kugira ngo mbone isinya ya Putin? Aganira n'ibinyamakuru yaravuze ati Sechin yarandebye arambwira ngo ningabanyijwe, ambwira ko ntakwiye kwitwara gutyo. Yarambwiye ati ayo ni amategeko. Ati ntabwo wari ubizi se? Iyi business ya Andrei Korshagin ntabwo yigeze ibaho, byarangiriye aho. Ahubwo hashize igihe yabaye umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko nyuma yaje guhunga igihugu. Vladimir Putin we yakomeje kuzamuka ku muvuduko munini cyane kugera ageze ku gasongero k'ubutegetsi bw'Uburusiya muri Kremlin. Nta na rimwe yigeze akurikiranwaho ibyaha bya ruswa, ariko nta na rimwe yigeze areka kubikekwaho. Nk'uko byagendaga mu mujyi wa St Petersburg, abifuza gukora business mu Burusiya nabo banyura mu nzira nk'izo ngizo, niko bivugwa. Umwe mu babanje kuvuga ko ari ukubigenda ni engineer Vitali Ginzburg. Uyu mu mwaka wa 2000 yahawe isoko ryo kubaka za gare na terminal ku bibuga by'indege bitandukanye mu Burusiya. Uyu ngo yasabwe gutanga ruswa mbere yo guhabwa iryo soko. Yavuze ko umwe mu bakozi bo hejuru muri Minisiteri y'Ubwikorezi ngo yaje kumureba, amubaza umubare w'amafaranga yiteguye kwishyura kugira ngo ahabwe iryo soko. Yamubwiye ko rwose biteguye kumufasha akabona iryo soko, ariko ko nawe hari icyo agomba gutanga nka komisiyo. Uyu mu engineer yarabasubije ati niba nta kundi byagenda nemeye kuzishyura komisiyo y'10%. Uyu mukozi wa ministere yamusubije ko 10% bitashoboka. Ati ministre yagennye ko ugomba gutanga 15%. Ibi ngo yabimubwiye mu kwezi kwa 9 mu 2002 bari mu biro bya Vitali Ginzburg. Ngo yabimubwiye nta kwikandagira, nta kwihisha, rwose nka hari ibintu bisanzwe kandi byemewe. Ikibazo nuko ngo batafashe 15% gusa, ahubwo mu kwishyura uyu mushoramari ngo bakuyeho hejuru ya 20% by'ikiguzi cy'ibikorwa yari yakoze. Ginzburg yavuze ko uburyo bw'imikorere irimo ruswa ingana uku ngo ntabwo bwashyirwaho ngo bunarambe bitemejwe na Perezida Putin. Bavuga ko Perezida Vladimir Putin atari we wenyine wungukira muri iyi mikorere, ariko ni uri ku gasongero k'abayungukiramo. Vitali nta bimenyetso by'ibyo yabwiye itangazamakuru yigeze atanga, gusa nawe byarangiye ahunze igihugu. Bivugwa ko ari igitekerezo kibi cyane kuvuga ko hari ruswa mu butegetsi bw'Uburusiya kandi ukavuga ko ishyigikiwe n'abayobora igihugu. Hari umwe mu bashoramari wigeze kubikora, ariko yabyishyuye ikiguzi kiri hejuru. Ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa 2 mu 2003, Perezida Putin yatumije inama y'abayobora ibigo bikomeye byose by'ubucuruzi bikorera mu Burusiya. Aba bitwa aba oligarke. Umukuru muri bo
wari n'umukire kurusha abandi bose icyo gihe yitwa Mikhail Khodorkovsky. yayoboraga ikigo cyitwa Yukos, cyari ikigo cy'igihangange mu gucuruza petrole mu Burusiya. Muri iyo nama Khodorkovsky we yifuzaga kubwira perezida ko mu gihugu hari ruswa ikabije. Yaravugaga ati ntabwo byashobokaga ko twakomeza gukorera ubucuruzi mu gihugu kirimo ruswa iri kuri urwo rwego, kandi ni ruswa yashyirwaga mu bikorwa n'ubutegetsi bwa Putin. Ati twe twibwiraga ko nitubibwira Putin azabyitaho akagira icyo abikoraho, kubera ko ni ibintu byumvikanaga ko ari bibi cyane ku gihugu. Avuga ko mu ntangiriro aba bashoramari bari bagenwe undi muntu ngo abari buza kubibwira Putin mu nama, ariko inama yegereje uwo muntu yisubiyeho avuga ko atari bubivuge, agomba kuba yaragize ubwoba. Mikhail Khodorkovsky yafashe icyemezo cyo kuba ari ubyivugira, kubera ko ngo ntabwo yashoboraga kwihanganira ko icyo kintu bagenda batakivuze. Ubwo mu nama rero yarateruye imbere ya bwana Putin ati ruswa yakirwa n'inzego enye zikomeye muri iki gihugu ibarwa ko ari miliyari 30 z'amadolari, atewe ni 12% by'umusaruro mbumbe w'igihugu wose. Ati rero unongeyeho ko umusoro ari 30% by'umusaruro mbumbe w'igihugu, uhita wumva ko ibyo ngibyo ari ikibazo. Akimara kuvuga ibyo, Perezida Putin umujinya waramwishe, nawe ahita afata ijambo atangira gushinja kompanyi ya Mikhail Khodorkovsky kunyereza imisoro. Ati zimwe muri kompanyi zicuruza petrole nka Yukos zifite amafaranga menshi cyane, bigenda bite ngo izi kompanyi zibona amafaranga angana uko? Ati ni ikibazo cyo kwishyura no kutishyura imisoro. Nk'urugero, kompanyi yawe we Khodorkovsky yagize ibibazo bikomeye by'imisoro. Muri make reka nanjye ngusubize umupira wari untereye. Mikhail Khodorkovsky avuga ko ahangaha ariho yamenyeye ko ruswa iri mu nyungu za Perezida Vladimir Putin. Iyi nama ikirangira, abashinjacyaha ba Repubulika y'Uburusiya bahise batangira amaperereza mu gihugu hose bashakisha amakuru ku bikorwa bya sosiyete ya Yukos ya Mikhail Khodorkovsky. Mu mezi make yakurikiyeho, abayobozi batandukanye b'iyi sosiyete batangiye gufungwa. Mikhail Khodorkovsky nawe yatawe muri yombi mu kwezi kwa 10 mu 2003, amezi 8 nyuma yo kubaza ikibazo kitashimishije umukuru. Yakatiwe gufungwa imyaka 6 muri gereza kubera kunyereza imisoro. Yafunzwe imyaka 6, aho nyuma yaje kuvuga ko yari afunzwe mu buryo bubi gereza yari yo yose ishobora gutanga. Gusa ikibi cyane ntabwo ari icyo. Mu ntangiriro z'igifungo cye ngo bamubwiye ko perezida yavuze ko azamubabaza akabyumva, nibura ngo azamufunga imyaka 8. Ntabwo byigeze biba imyaka 8, ahubwo byarenze imyaka 10. Mikhail Khodorkovsky mu 2014 yasabwe gusinya inyandiko yemera icyaha ndetse n'inyandiko isaba imbabazi kugira ngo babarirwe. Abanyaburayi bo bavugaga ko ihanantuka rya Mikhail Khodorkovsky ngo ryari ihanuka ry'umushoramari wabaye igihangange cyane, yibagirwa utegeka igihugu wari we. Gusa ku Barusiya b'abakire ubu ngubu bwari ubutumwa bwohererejwe abandi bashoramari bose bo mu gihugu. Aba banyaburayi bavuga ko Perezida Putin atigeze agira ubushake na buke bwo kwitandukanya n'aba oligarke. Aba ni abaherwe b'abacuruzi bahawe amasoko yose ya leta, ndetse banagurishijwe bimwe mu bigo bya leta mu gihe Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zari zimaze gusenyuka. Bisanze aribo bafite ubutegetsi kubera ko icyo leta yajyaga gukora cyose yarabanzaga kubabaza, kubera ko nibo bafite amafaranga y'igihugu. Abanyaburayi rero batekereza ko Putin yagiye ku butegetsi adafite gahunda yo gusenya aba bantu, ahubwo yashakaga kuba umwe muri bo ariko agakira kubarusha bose. Mu kubigeraho rero ngo nibwo yatangiye kurwanya umukire wa mbere mu Burusiya icyo gihe, ari we Mikhail Khodorkovsky. Ubu bwari ubutumwa busobanutse kandi buremereye. Ubaye uri mu bakire b'aba oligarke b'Abarusiya, nk'urugero ubaye uri nimero ya 17 mu bakire bo mu Burusiya, umunsi umwe ukaba wicaye mu nzu yawe nziza, cyangwa se wicaye mu bwato bwawe bugura miliyoni 100 z'amadolari, uri kumwe n'inshoreke yawe, hanyuma ukatsa televiziyo ukabona kuri CNN umukire wa mbere mu Burusiya, umugabo w'umunyabwenge kukurusha, umugabo ufite ububasha kukurusha,
ukabona afungiye mu kumba gato cyane muri gereza nkuru mu Burusiya. Watekereza iki nk'umukire ushaka kugumana ubutunzi bwawe kandi udashaka kwisanga mu bihe nk'ibyo ngibyo? Bivugwa ko guhera mu 2004 abakire bose bo mu Burusiya bagiye kureba Putin umwe ku wundi, buri wese asaba randevu ku giti cye. Buri wese akagenda akamubaza ati ndasabwa gukora iki ngo ntisanga muri gereza? Igisubizo cya Putin cyari cyoroshye cyane: ndashaka 50%. Mu yandi magambo, aba bakire bashoboraga gukomeza gukira ari uko igice kimwe cy'ubutunzi bwabo bagihaye Vladimir Putin. Hari umugabo wahoze ari minisitiri w'ingufu wungirije mu Burusiya, ubu nawe yabaye utavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse yanahunze igihugu. Aho ari mu buhungiro, yahariye ubuzima bwe bwose guhiga umutungo wa Perezida Vladimir Putin aho uri hose akawugaragaza. Yitwa Vladimir Milov. Avuga ko abaherwe bari mu Burusiya nta buryo na bumwe bari kuba abaherwe batarabifashijwemo na Perezida Putin, kandi Putin ntabwo yabibakoreye ku buntu. Abashoramari bose bemeye gukorana na Putin bose uko bakabaye ubu batunze miliyari z'amadolari. Duhereye kuri Igor Sechin, muramwibuka, wa muyobozi w'ibiro bya Putin muri St Petersburg, umwe watse komisiyo y'ibihumbi 10 by'amadolari. Uyu munsi ayobora inama y'ubugenzuzi muri Rosneft. Rosneft ni sosiyete ikomeye cyane icuruza petrol. Iyi ngiyi niyo yaguze Yukos, ya indi yahoze iyoborwa na Mikhail Khodorkovsky. Sechin anafite ubwato bwiza bubiri, bwose hamwe bufite agaciro karenze igice cya miliyari y'amayero. Ubutunzi bw'abaoligarke mu Burusiya bwagiye bumenyekana buhoro buhoro. Ubutunzi bwamenyekanye bigoranye n'ubwa Vladimir Putin. Abantu banaje kumara igihe batazi mu by'ukuri ubutunzi bwe. Ikintu bamubonanaga ni isaha z'agaciro yahinduranyaga ku kuboko kwe. Isaha zitandukanye, buri imwe igurwa nibura 700 by'amayero. Gusa ibi nabyo babyibazagaho kubera ko Perezida w'Uburusiya ahembwa 12,000 by'amayero ku kwezi. Aya ni miliyoni zikabakaba muri 15 z'amanyarwanda. Usibye ibi, ubundi nta kintu na kimwe cyerekanaga ko Perezida Putin ari umuherwe. Birashoboka cyane ko nta konte muri banki n'imwe ibaho ya Vladimir Putin iriho miliyari nyinshi z'amadolari. Hari amahirwe menshi ko iyi konti yanditseho Vladimir Putin itabaho. Bitekerezwa ko ubutunzi bwe abushinga abantu be b'icyizere cyinshi. Abantu bamubikira amafaranga ni abantu bigoye gukeka. Nk'ubu mu 2016 umucuranzi wa violon uzwi cyane mu Burusiya witwa Sergei Holdugin yasanganywe miliyari nyinshi z'amayero kuri konte ihishwe muri kimwe mu bihugu bifatwa nka paradis fiscal. Ni ibihugu bishwamo amafaranga yibwe. Ni amakuru yashyizwe hanze na Panama Papers. Ni rimwe mu maperereza akomeye yabayeho mu gutahura abanyereza umutungo wa rubanda. Uyu mucuranzi yasanganywe miliyari zidafite aho zihuriye n'ingano y'amafaranga yinjiza. Sergei Lordugin ni umucuranzi uzwi ukomoka muri St Petersburg, wa mujyi Putin yabereye mu buyobozi. Panama Papers zagaragaje ko yakiriye miliyari 2 z'amayero yahawe nk'impano na bamwe mu bakire b'Abarusiya. Banasanze hari sosiyete nyinshi z'ubucuruzi zimwanditseho. Abakire mu Burusiya rwose bagize batya bohereza amagana y'amamiliyoni y'amadolari kuri konte y'uyu mucuranzi nk'impano. Kubera icyo aba bakire boherereje uyu mucuranzi miliyoni z'amadolari? Uyu munyamuziki ni inshuti yo mu bwana ya Vladimir Putin. Putin yanabyaye muri batisimu umwana w'uyu mucuranzi. Izi miliyoni aba bakire boherezaga kuri konte z'uyu mucuranzi zabaga ari ubwishyu bwa Perezida Putin. Ku nkengero z'inyanja y'umukara hari inzu nziza cyane iteretse kuri metero kari 17,000. Ni pale nziza cyane. Iyi nzu kuyirebera inyuma byonyine biguha isura y'icyo ubukire ari cyo.
Amashusho ya mbere y'iyi pale yatangajwe na Alexei Navalny, utaravugaga rumwe n'ubutegetsi uherutse no kugwa muri gereza muri Siberi. Yayagaragaje bwa mbere muri filime mbarankuru yakoze ayita Un palais pour Poutine. Imbere muri iyo nzu ibikoresho byinshi birimo bisize zahabu. Ni inzu yuzuyemo imitako y'ibirango bya kagoma ifite imitwe ibiri. Iki ngiki cyari ikirango cy'ubuhangange bw'Abasoviete. Navalny yavugaga ko iyi nzu ari ya Vladimir Putin. Bivugwa ko Putin afite amafaranga ku buryo bigoye kuyamurusha. Gusa iyi nzu imwitirirwa nayo ntabwo imwanditseho. Yanditse kuri Alexander Ponomarenko, umuherwe w'inshuti ya Perezida Putin. Bitekerezwa ko kuva iyi filme igaragaramo ubutunzi bwa Putin yasohoka, 17% by'Abarusiya bahise bahindura uko babonaga perezida wabo. Bamubonaga nk'umuperezida w'umukozi uharanira inyungu z'Abarusiya, ariko bahise batangira kumubona nabi. Bamubona nk'umuntu wigwizaho ubutunzi mu gihe hari Abarusiya bashonje. Mu by'ukuri Vladimir Putin akize bingana iki? Ahembwa $144 by'amadolari ku mwaka. Akaza akora kamwemerera guhabwa inzu ipima metero kare 74 yo guturamo ishyurwa na leta. Leta kandi imugenera imodoka 3 zo kugendamo. Gusa byemezwa ko uyu mugabo uyu munsi atunze miliyari nyinshi z'amadolari. Hari n'abadatinya kuvuga ko ari we mugabo ukize kurusha abandi bose ku isi. Bibarwa ko afite indege 54, afite imodoka 700, akagira inzu ifite agaciro ka miliyari y'amadolari ku nkengero z'inyanja y'umukara. Babara ko ubutunzi bwe bwose hamwe bufite agaciro ka miliyari 200 z'amadolari. Ya nzu yo twavugaga iri ku nkombe z'inyanja irimo casino, irimo boîte de nuit n'ibindi. Intebe ziri muri iyi nzu zonyine zifite agaciro k'500 by'amadolari. Ameza yo mu gikoni afite agaciro k'54 by'amadolari. Kugira ngo inzu yitabweho ikorwamo n'abakozi 40 bahoraho, kandi ibyikenera byose bitwara miliyoni 2 z'amadolari buri mwaka. Aha niho ibiruhuko bya Perezida Vladimir Putin bibera. Afite ubwato bufite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari. Hamwe n'izi ndege 54 n'imodoka 700 n'ubwato, agomba kuba agorwa cyane no guhitamo uko agenda. Izi miliyari zose bamuvugaho nizo zizamuhanantura. Gutangaza aya makuru kuri izi miliyari atunze byaba hari icyo bizahindura ku ntambara rwanamo na Ukraine? Iyi ngingo tuzakomeza kuyivugaho mu bindi biganiro.